салому дуруди бепоён ба кулли ҳаводорони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. муқобилияти бузург миёни Юрген Клоп ва Пеп Гвардиола дар Премер-лигаи Англия ҳамоно идома дорад. Дастаҳои онҳо дар бозии охир мусовӣ карданд ва мисли қабл пойгаи қаҳрамонӣ дар чемпионати Англия зинда аст. Дастаҳо ҳоли ҳозир баробаранд. Натиҷаи кулли вохӯриҳои Гвардиола ва Юрген Клоп дар чемпионат чунин аст. Пеп Гвардиола 5 ғалаба дорад, Юрген Клоп ҳам дар муқобили Пеп 5 пирӯзӣ дорад ва шумораи мусовиҳо ҳам 5 маротиба аст. Акнун инҷо зурро муайян кардан хеле мушкил меафтад. Дар ин баробар агар мо вохӯриҳои Баварияву Барусияро ба инобат бигирем, пас ҳисоби ҳардуи онҳо боз 9-9 мешавад. Акнун бигӯед ки кадомаш зур аст. вақте чунин омор аст, намешавад аз миёни онҳо беҳтаринашро интихоб кард, вале таҳлил карда мешавад. Дар тамоми умри корияшон дар Англия ин ду мутахассис корҳои нотакрореро ба сомон расониданд, вале Сити бо як нишондод аз Ливерпул андаке пеш аст. дар 144 бозигие ки онҳо аз омаданашон дар Премер-лигаи Англия гузарониданд, Манчестер Сити 338 хол дорад ва Ливерпул 337 хол, вале Ливерпул нисбати Сити дар лоиҳаҳои бузургтари аврупоӣ ҷоиза ба даст овард ки Сити назирашро танҳо орзу мекунад. Гвардиола то имрӯз бо Сити 10 ҷоиза ба даст овардааст ки Юрген Клоп танҳо 5 то дорад, аммо Клоп ҷоизаи Лигаи Чемпионҳоро ба даст овардааст ки ин мақоми ӯро пеши 10 ҷоизаи Гвардиола болотар нишон медиҳад. Гвардиола дар Премер-лигаи Англия 11 маротиба ҷоизаи беҳтарин мураббии моҳро соҳиб шудааст ки Юрген дар ин масъала 9 маротиба пирӯзӣ кардааст. баъди ҳуштаки довар онҳо якдигарро сахт оғӯш гирифтанд ва андешаҳои худро нисбати якдигар пеши журналистон гуфтанд. Гвардиола гуфтааст ки ман намедонам ки Юрген маро эҳтиром мекунад ё не, вале ӯ бояд бидонад ки ман ӯро сахт эҳтиром мекунам. мо дӯст нестем ва ҳеҷ гоҳ во нахӯрдаем. ман рақамҳои ӯро дорам, вале ягон маротиба занг назадам, гуфтааст Пеп Гвардиола. Юрген Клоп ҳам ҳамтои худро тавсиф кард ва гуфт ки ин бозӣ аз аввал маълум буд ки мисли рақобати бокс мешавад. Сити воқеан дастаи беҳтарин аст ва Гвардиола беҳтарин мураббии дунё. Инро аллакай Юрген Клоп гуфта буд. ҳоло ҳардуи ин мураббиҳои беҳтарин барои чемпионӣ ҳам дар Премер-лигаи Англия ва ҳам Лигаи Чемпионҳо мубориза мебаранд. инро онҳо ба он хотире мекунанд ки мо бояд қоил бошем ки кадомаш зур аст. зурро албатта аз рӯи ҷоизаву оморҳо муайян мекунанд, вале барои ман то якташ яктои дигарашро зада титу пора накунад муайян намешавад. Манчестер Юнайтед рӯзҳои сангинро аз сар мегузаронад. Ягон ғалаба дар 3 бозии охир ва мавқеи 7-уми ҷадвал дар Премер-лигаи Англия. Бо ин суръат онҳо мавсими оянда дар Лигаи Чемпионҳо бозӣ нахоҳанд кард. сиёҳтарин рӯзашон ин бохт аз дастаи 17-уми Премер-лига дастаи Эвертон буд ки ҳатто бо як голи мизбонон барои мусовӣ бо як гол ҷавоб гардонида натавонистанд. ҳамагон медонанд ки Криштиану бардошти шикаст хӯрданро надорад. дар Гудисон парк ӯ то ҳадде асабӣ буд ки ҳангоми рафтан сӯи долон телефони як мухлисро аз ғазаби зиёд зада шикаст. сараввал ҳамагон шубҳа карданд, вале бо ташхиси наворҳои такрорӣ ва аксҳои мавҷуда муайян шуд ки Роналду воқеан телефони як бачаро шикастааст. шабакаҳои маҷозӣ ва сомонаҳои фанклубҳо ва расонаҳои иттилоотии дигар ин мавзӯъро шабеҳе аз паша фил сохтан ба мавҷ кашиданд. ин оташи ҳангомабофӣ хомӯш нашуд то худи Роналду ба ин кор ҳамроҳ нашавад. португалӣ расман тавассути шабакаи инстаграмаш ба ин амал иқрор омад ва аз он мухлису кулли мухлисон бахшиш пурсид. дар лаҳзаҳои вазнин якҷо нишастану тоқат кардан мушкилтарин кори ман аст. ҳарчанд мо бояд эҳтиромгузор, тоқатфарсо бошем то барои ҷавонону наврасон намунаи ибрат гардем, то ба ин варзиши дӯстдоштании мо таваҷҷӯҳ намоянд. ман мехоҳам барои ин амалкарди худ узр бипурсам. агар имкон бошад ба сифати ҳақиқатпарастӣ ва принсипҳои варзишӣ ҳамин мухлисро ба тамошои бозии оянда ба Олд Траффорд даъват намоям, навиштааст Криштиану Роналду. аз даъвати ҳамон бача ба тамошои бозии берангу бемаънии Манчестер Юнайтед гумонам як айфони нағз харида тияд беҳтар аст. чӣ гуфтед? афсӯс ки ҳамдигарфаҳмии сегонаи Париж наҳузур шуд. муқобили Клермон ҳар сеи онҳо афсона карданд ва кӣ будани худро исбот сохтанд. вале афсӯс ки ин муқобили Клермон ба миён омад, на Реал Мадрид.
موی اپریل رو پاریژی‌ها خوب آغاز کردند و لوریان رو با حساب 5-1 شکست دادند و اینک با حساب تنیسی 6-1 کلرمون رو تیت و پوره ساختند. در همین دو بازی دهشت برای رقیبان هر سه تعریفی‌های PSG واقعا کار کردند کوریستون. در بازی گذشته هر سه گل زدند و در بازی دوم مسی تنها 3 پرتافت گل‌آور انجام داد و امباپه و نیمار 3 گلی زدند. کیلیان امباپه بعداً تأسف‌خوری‌های زیادی رو پیش بلندگویک انجام داد. او گفته است که افسوس این همه یکدیگر فهمی‌ها نو پیدا شدند. تا اینجا فقط فشار بود، سبب‌ها زیاد بود و اینک همش برطرف گردید. نیمار گفته است که من خوشحالم که این موسم اولین خطری که خود را انجام دادم و خوشحالتر از آنم که 3 ماه نو مثل که با هم اونس گرفتیم. مهم آن است که در هر بازی همدیگر فهمی ما بهتر می شود. هرچند مسی شماره گل‌هایش را زیاد نکرد ولی آمار خوبی را در انجام پاس‌های گل‌آور نوشته کرد. اگر امباپه نرود و سال آینده هر سه این بازیگر در PSG باشند دلخواه دسته دنیا را شکست میدهند غیر ریال مادرید. شما گمانم درباره دروازه‌بان 24 ساله ریکاردو گانو چیزی رو نمیدونید. او در دسته مدرن سری سی ایتالیا بازی میکند و بلندترین دستاوردش در فوتبال این تنها در حیات برشیا یک مرتبه با میدان آمدن در سری ب است. اکنون وقتش رسید که با او شناس و نام او را در یادها نگاه دارید. این موسم او همین قدر استعداد دروازه‌بانی خود را نشان داد که نه تنها از گل خوردن حتی با گلزنی‌هایش دسته مدرن را پیش می‌برد. در بازی مقابل ایمولزه ریکاردو گانو تا دقیقه 90 از انتظاری زیاد چشمش درید که همدسته‌هایش گل غلبه‌آور را زنند ولی نشد. از این رو برای صاحب شدن چنین گل او خود دست و آستین برزد و از نزد دروازه‌اش توپ را جانب دروازه حریف روان نمود که همتای او ضربه او را گردانیدن نتوانست و توپ وارد دروازه شد و مدن با احتمال زیاد به سری ب راه یافت. این دسته حالا در روی خط جدول سری سی در مقام اول است و این مقام را محض گل زده ریکاردو گانو تامین نمود. در میدان 43,000 آدمه که جای خالی نبود مرا از گل این دروازه‌بان دیده چیز دیگر حیران ساخت. سری سی چمپیونات سومین درجه ایتالیا است و در رقابت‌های آن بیش از 40,000 مخلص جمع شود. بیچاره کرسی‌های میدان‌های ما در آفتاب خاک شدند و یک مخلص بالایشان ننشست. و همین تمام. تا دیدار خیر.